Kashlem terekam jong ke Defence Estate Officer lane DEO Guwahati haringkat Kiba Pyniaid District jong ke East KHASI bat ke Jurip Youth Council HYC ini ke sengi ke pelong ke jing Leit Jurip halum survey hadian ke jing ujor halo ke jing don kibri ke basa Be-Ain hakati ke jaka hakani ke jing Leit Jurip ke SMB ke la shim ki kerteng ya ki basa Be-Ain hakati ke jaka ke la don kumba prapau tuli ki yeng ke la don hakati ke jaka hakaba saupau tuli ki yeng ke la syukhang tala nakaliang Presiden ke HYC uba Roy Kupar Sendram ulaong baki bo badai kmi kidai ban penshitom ya kitu kibri ki basa Be-Ain hakati ke jaka 16 up 7 asleep country this one also 8 7 dah kembali ke apa? Guna. Gula Dengi nak kaliang jong kaseng namar bakahap hapo ke jurisdiction jong ka district administration jong East KHASI ngin but din lang bat ka office jong DC bat kumjuru bat ka DEO office ya kata ngin salia tang hadin sisngi arsingi bang ngila songthu ba kini gibawan ban survey menta singi kin submit ya report ka jong ki tendang ngila sngothu ya report ka jong ki nakaliang jong kaseng la kalong kumnu ru ngikren na kabasay ba hadin mangilawan hajaka bagi officer jong ka district administration kilawan hajaka kilai i dalang jong kikmat ya gijing sisya balada nakaliang ka jong ki kimshim ya kasenjam kaseng kan sa simpat de ki simjam